Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler. Jana Baytö kanalının katılımcıları. Bugün 5 Mart 2022 yıl biz Kuşap ayılında Жылкы базарга келдик. Азыр ушул Жылкы базардан бир катар аттар боюнча маалымат берели. Ассаламу алейкум ага. Кандай дадасыз? О, кандай дадасыз муну? 70 000 кем бар. Жашыча? Жазга бышты болот. Жазга бышты. Уже жаз бери келип калды, бышты болуп калыптыр да башта. Жазга бышты дейт. 70 000 сом кем бар. Суратчабы ага? Сода жок, сурай элек дейт, жакшы. Az катар эми аттарды сурай берели. Valla satı alındı mı lan? Görün sen. Andan keyinki nasıl attı göreli? Kaç yıl patron? İşte. Assalamu alaikum. Kaç yıldır? 200 bin. Yaşıca. 4 ası. Ulak yürü. Job. Var deydi. Ulak yürü de var deydi. Az ne de avalarımız görüyordu at kızık. Attıça. Öyle 200 000 so'm kem var deydi. Ulak'a çalıp жүрген. Hakam özü dağı çalıp koydu. Men ötkünde bir ulakta gördük hele. Aldır. Numarası ayıp koydu. Soda oldu ağıca. Son akankinden görüp tam. Ha, görüp tas mı? Aga sizden mi? Qanday? 160'ga bermeydi. 160 000'ga bermeydi at deydi. Ulak'a qanday aka? Son. Numarası ayıp koydu. Kızı bağlanlar olsa? 0999 Aha. 08 83 90. Ушул номерге байланышыңыздар. Байланышып ушул ат боюнча көрсөңүздөр болот. 160 000 сомго берилбейт экен. Азыр дагы сода болот экен. Көрүп берди деп атышат го. Аз катар биз ушерден сурай берели эми. Кара атты көрөлү. Атты канча дадыңыз ага? Ассаламу алейкум. 150 000 сом кем бар. Жашыча? Жаңасы экен. Жаңасы 150 000 сом кем бар dedi. Көрүңүздөр. Ден соолуктары кандайбы? Жайында. Мындай улакка аралады мы? Улакка аралаганбы киши? Жок. Аралайдык. Көздөр. Суратчабы? Канча беришти? 90 берди. 90 000 сом берди дейт. Ошкутар эм сурай берели. Канча болот атат? Ат канча болот? 80 000 сом. Жашыча? Экасы. Андай ишки барбы? Малга минилген ат дейт. Ишин точно билбейм дейт. 80 кам бар дейт. Улаг бар. Ассаламу алейкум. Канча дадыңыз? 80 000 сом дадат экен. Жашыча? Бышты экен. Кандай ишке салынган İşi бар. Кош арба кетери? Арабасын көрөлүк. Арабасын көрөлүк биз сат. Арабасын элек дейт. Бирса. Канча болот экен? 70 жашыча? Bunanma? Bunan eкен. 70 000 сом кеми бар дадат. Сурашты укам. Канча берди? 63 берди дат. 63 000 сом берип атат дейт. Андай мына ушул аттыгы содасы кызып атат окшойт. Канча дадыңыз ага? Канча дадыңыз? 150. Жашыча? 4 асы. Улакка чалып жүргөнбү? Улагы бар. Ден сол үйрү да бар. Ден солтары. Зор. Канча сурат ага? 116 000 сурат. Сода болот экен. 116 000 болот дейт. Жерде бүт агалар аз кызып көрүп атышат. Мына көрөсүздөр. Ордунда бурулгандары дагы жакшы экен. Кас катар буйса. Ассаламу алейкум. Жакшымы атасыз экен? Канча болду? 180 кам бар. Жашыча? Жазга жаңасы болот. Жазга жаңасы болот экен мына. Биз жаңасы болойн деп калыптыр. Жаз келип калды. Көрүңүздөр. Пародасы кандай? Пародасы. Бронза. Мына эмелер дагы газыттар да жоон эме экен. Көрүңүздөр. Кызыккандар буйса, номерин айтып койсун, байланышып копустан жагып калса. 508 32 33 98. Ден соолуктары? Ден соолуктары? Жооп. Мына качкасы дагы бар экен. Гарантиясы менен дейт. Мына качкасы, үйрү, улагына дагы жооп дейт агалар. Буйса көрүп, кызыккандар дагы байлансаңыздар болот, байланышып дагы маалымат алсаңыздар болот агалар. Сен канча досуң кам? 200 000. Жашыча? Быштыбы? Бышты дейт. 200 000 сом кем орду экен. Сураштыбы кам? Сурай элек. Sen özün satasın mı?
Атаң барбы? Денсаулықтары қандай кам? Денсаулықтары жақсы. Көріңіздер, аз қатар еме. Бұл жақтан дағы сұрай өрелі. Мынау жайда алып берген. Қанша жолда өткен бұл? 120 мың. Жашыча? Жашын білмеймін дейді. 120 мың сомда өткен. Көріңіздер. Андан кейін мыналарды сұрайлы. Қанша жолда дека? 200. Жашыча? Біреунікі бе? Жаш қанша екен? Ат сізден бе? 200 bin kere. 200 мың. Жаш қанша екен деген? 5 yaz. 5 асы ба? Сізден бе? Bunu tarttık 5 asıydı dedi. 180 bin dedi mi? 200 bin dedi. 120 bin dedin ha? 120 bin dedi. Ne koy attı öyle. Koy at kaç oldu at? 250 dedi. 250 mi? Yaşıtça? 3 asıyken. Ulaka kanday? Ulaka? Ulaka sonundaydı. Ulaka vardı o da. Alıp nerede dağımda Kertatay okşaydı. Kertatay mı? 4 асы? Şunda öyle. 4 асы atken. Çakan degen da. Kaç oldu takacağız? 80 bin som kemi var. Qanday alganдар? Malga mingen. Ha, malga mingenler deydi. Negiz işi var başka işlere? İşten bular. İşte de kılat. Nomerinizi aytып koyğanda. Emes kan boluş kança berет? 80 kam var dese. Taşlı kam berse bergen buysa? 708 54 42 60 nomerine baylanışsızlar. Жақсы. Содан жүрсін. Андай мына ушул жерде мынау ассалаумалейкум. Қанша дос қалатты? Бұл біреунікі. Біреунікі бе? Сатау келді? Сата тоң негіз. Жүртет дегіз. Неде дағым не ұлтат кен? Қайсы қыз ұлтат кен? Мына ұлтау ба? Жоқ, мынау. Қанша өртат ба? Қанша өртат? Қанша өртат ба? 71 de oladı. 67 өртат? 67 беріп тұр. Oy bizi takpaç var. Сатпайды. Başka bir oga satı veriyormuş. Ha, 70'ke aldı odat ken, 67 bin son beri odat deydi alarmanдар. Mına kişinge kun kaç odat ken? 30 bin son. Erkek kaçı? Erkek. Çoğunçu? Çoğun 55. 55. Erkek buldağı? Erkek bu. Erkek dağı ken buldu. 55 bin kem vardı ken. Özlerim? Andayımda. Kaçırız? 60. 60. Urgaçı? Urgaçı. Jaşı Kaltita ile okşaydı. 1,5 yaş bulup kalған. 60 kem var deydi. Semiz eкен, bağılған okşaydı. Bağılған deydi. Assalamualaikum. Kaçıdan bu da tığa? Asılkam. 45'ten de otam. 45'ten tegiz 3 eten. Erkek urgaçılar. Urgaç 3 eten urgaçılar. 45 bin sondan deydi. Sıraçtı mı? Ulan çıkmalar. 35 binden beri var. 35 binden beri deydi. Kunan çıkmalar. Az o şoldaktan dağı demirler sıraylı. Nerede dağı satılıçı baytallardan. Bular kaçıdan buldu tığa? Bunlar ona 55'e vermeydi hatta. Renk çekeden ne var? Anam 50. Abi 55. 50 bin, 55 bin. Nanı 55 bin görür beydat. Naşını 55 bin surat az, bir beytat deydi. Soda oldu atken. Bir de oldu atken ağlarız. Beyler kaçıdan buldu Taylar? Ha? Döndü mü? Menki mesleydi. Katar nereden dağı beyin sıraydı. Beyini kaç olsa ka? 100 bin som öz ha? Yaşıtça. Kaçan tuğan be? 7 tuğan be. Kaça suradı pazar? Hazır boz kısırıt çaka. Kısır. Bağılgan mı? Az bağılgan deydi. Köymez. Жақсы. Sodan üzersin. Andan keyin naşul baytallar göreli. Assalamualaikum. Atas. Kaçırdan burada da gel? 260. 260 bin som. Yaşları? Narkı Kunan. Kunan. Жазға Kunan болды. Erkek be? Жоқ, Байтал. Şu Kunan baytal deseniz ha? Mına енесі. Ha bunun nenesi be bu? Eko tengeli gördüm kadar koyayım. Tamaşa. Evet. 160 bin som Eko'nu aytı atat kesti ha? Sıraçtı mı? Kaç euro atat? 112 mi? 112 bin euro atat. Жақсы, sodanız versin. Alar, mına şul bıçtı baytaldı. 75 bin som kemi vardı otatken. Suradı basa? 60 sırada. 60 sırada bir bedeniz. 60 bin sırada bir bedeniz. Жақсы, sodanız versin. Alar, андай мына шул бе жаңасы болды екен. 90 bin som kemi vardı otam deydi buyursa. Bağılған ба? Ha? Bağılған.
2 ay bağılған дейді. Немесе кішкене шығып қалды да, жақсы. Бей қанша болды? Ассалаумалейкум. Жақсы болтасыз, жақсы секендеріңіз. 75 lira. 75 мың сом кемі бар. Жаш қанша қалды? Жаңасы ебек. Arzana kılaytana ne? Aka kaçadan болды? 40'tan. 40'tan болды. Kandarı var az mı? Kimler var? Erkek urgaçlar. Erkek biri urgaçı. Eko erkek, biri urgaçı deyip. Жаштары құлын да азыр ема? Жазға 1 yaşar. Жазға 1 жашар болады дейді. Құттарын қара. Отын. Жоғын. Ат болса бола тұрған нәрсе. Ат болса отырған нәрсе дейді. Арқаларынан тартып қой. Az arkalarına ötөз. Номерді айтып қойған қызып қаланар olsa? 220 Aha. 63 97 78. Ушул номерге байланышыңыздар. Мында өтүп кетейин эге. Артында көрсөтүп коеюн. Сорларын да көрсөтүп артында. Сой судагы боло турган эттери бар дейт агылар. Көрүп, өздөрү дагы баа берип, кызыккандар буюрса байлансаңыздар болот. Канчадан бербедик экен, а? 3'ünü 100'e vermedim. 3'ünü 100 mingге бербедим дейт. 33.300'дөн берилиптир да. Жакшы, содаңыздар берсин. Аскытар менен дагы. Портеле байлап турганды? Канча болот экен бул? Бишкектен келиптир агаларына. Мына көрүзөрбү? Пулун 35 bin lira ne? Pulun mu? 8 aylık. 8 aylık 65 bin som dolar eкен. Parodası qanday eкен? Bişkekten geldim şu. Bishkek, Чуйский парода deydi. Номерді айтып қойсызбы, қызып қалған ұрсы? 709 milyon. 65 09 33. Ушул номерге байланышыңыздар ағалар. Байланышып дағы толығырақ малымат алсаңыздар болады. Қай бойынша. Ана жерде дағы сода олдарды ұқсайды. Мыналарды. Қатар жүрет, қаншадан. Қайсыға беріп отыр? Bana 3'ü. Нақ үшеуі. Қанша өрет отыр? 64 ver oda. Üçöne öve. Üçöne 64 bin ötet. Mına üçöne 64 bin son bir ötet deydi. Kulunlarga. Mına kulun kaç oldu dedi? 35 kem var. Erkek kaç? Erkek. Erkek 35 bin son kem var dedi. Görürsünüz. Andan keyin mınaldağı öse turgan tayak şöyle. Kaç oldu bu? 35 bin. Erkek mi? Erkek taygan 35 bin son kem var dedi. Bunda emesi dağı bir eken görürsünüz kulun. Özlerde bir görüp bağ versenizer o tağlar. Mına şundagılar. Bugün Kuşap bazarı şunda bolot. Buyursa жақсы эле. Андан биздин каналга катталып кетиңиздер. Buyursa биздин каналдан өзгөн Kuşap мал базарларын көрүп турасыздар. Андан каналга катталып кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.